Moinul Hussein rongasar bapuram tirang aphan ahok helam pen lamhoi ki piputhak kachipang samthum. Bapuram tok biarong pen diring kacheleng PWD towar thurpak pen rongarar tum towar kaselampon. Hanjang nang Solong Interclub Football Championship surihini rain korapho ang dungkiti kipadu. Nangli gastric pen kedanglok diabetes blood pressure pen kedanglok king phukeso akeso pen kejok longji aphan choik tha amar jivan adowai. Nangli choik tha ang thek mesen chelongji amar jivan adowai. So amar jivan dawai ki endun pen ni bong ni ana ki jun pen ki miang thek chilong pon bomlo lasila bong pli ana ki jun pen anu se ki mi deje pha jun po lasila bang hoten ta labang so amar jivan adowai chu endun hurtha le pe phone chu contact dun hurtha ki so I bang ajona ki song bong amta ki mi pon jia phan abang hoten ta chu endun ran ti thani ta ki chu pen si ki miang thek ki chilong si pini rat tum phan pachini dun lo ange so dewai chu chen ko ge phung phung ge so phugar ting son ason ason ke so son do pik se tanane la so dewai ke chu pene nan the akimi ya son si che theklong na pen an pe ni ta chu me mu chot son si che theklong. KarbiAnglongLIVE fadaba birta long peneli sami beauty baby pin birtang ton pen arjuponitha. Lason se nokbe longjona rongasar bapuram tirang aphan ahok helam pen Moinul Hussein bang khatkhati police station along FIR mate lamhoi pidet pura karbirong ki theya rongasar bapuram tirang pen rongame karatum pen khatkhati police station along damsi hin hinang bong lam chipang samdam. Lason se khatkhati police station ke parlo lahurijan nokbe longjona rongasar bapuram tirang saka abang Moinul Hussein aphan ki thengke chok ki ther ke hapakoi PC rongasar bapuram tirang sakka aphan khatkhati police station along FIR mate lamhoi pidet pura vosik ni phai crepli ani rongasar bapuram tirang pen rongme karatum khatkhati police station along dampen chingki chithan damsi ahok peralam thi patini si hin hinang bong lam chipang samponlo nitum rongara do anta rongasar bapuram tirang ki claim ke damalong si nitum dodun thipji buta hala dak ke do vegarar tum lamthi chipak langpon thana nangkhang mane ari sihala Moinul Hussein bang Facebook long pi ni je sakatum gunda group pugipu saka gunda group tum kiwang pen ni phanang ke theng nang chok pusi nitum phana koi nang pilo masi niliphan arsi nangane poteng no thana nanghang det amasi adowe nili aking no ke claim busi ki somana tum ke nang pulo seta pini ladak kadogo we chingki chingwai la pen rat det pen kadogo we ke thei ke ding tom pen ka chingwai pen amasi nang karab dun pen ajak si la kadogo we le tom kam ta chul pon pen pini pen ke la bang so lam ke thang ta velo lam se thana pen ta ayo sar pen na pudun no pini pen ke kadogo we rong nang ke gangbura tangda lokot non ke rong kado we pinya problem pusame nitum hana nang parjunon la pen nitum ta kado we corporate po puselang tum thana pen nang pudun lo অলপ একদিন আপনার সবে শুনছে এইটো আমার গাম্বুরা স্যার লগতে আমাকে মিলাই কিনে এনেকা একটা মইনুল পা এনেকা একটা কেস দিয়া করা আমার ওসি স্যারে ধরি আমাকে এনেকা আনিছে আনার পিছতে যাতে কি আমার মানুষ সব আইছে ফয়সলা একটা হইছে আমার স্যারকে ছাড়িছে বালবা ছাড়িছে সারা পিছে আজি আমাক টাইম দিছে এনেকা টাইম দিছে এনে দিনত 14 তারিখ তুমি আইবা আইকেনে আমার লগত মিলিবা তো আজি আমার স্যারও আইছে আমিও আইছো ওসি স্যারের লগতে কি কব কত বলা কেনেকা কথা বলে ভালে কথা পাতিছে ঠিকঠাক হইছে ওসি স্যারে ভালে ভালে যাবল দিছে আর একো কথা নাই ইয়াতে আর আমার গাম্বুরা আমার গাঁও নিমিতে ই জিটু করেছে আমার গাঁও নিমিতে করেছে বেলেগ তো একো করে নাই ই আমার গাঁওতে আইছে আমার গাঁওটো কেনেকা ভালো লাগে এইটুই বুদ্ধি দিছে বেলেগ বুদ্ধি দিয়া না যে তাক মার তাক কাট এইটু একো কোনে আমার গাঁওরা এইটুই কইছে যে কেনেকা ভালপা থাকিব লাগে সবে মিলি কিনে হিন্দু মুসলিম আদিবাসী কোন হলেবি আমি সব এক লগতে মিলি কিনে কেনেকা থাকিব পাৰো যেহেতু আমার গামুরা সারক থানার পৰা এৰি দিয়া হৈছে আজি দুই একাৰ কথা তেখেত লগত সুধিবৰ কাৰণে তেখেতক আজি ইয়াত মতা হৈছিলে ডেট মতে তেখেতে আজি ইয়াত আহিছিল তাৰপিছতে তেখেতক সোধপোছ কৰি পেলানি আৰু অচি ছাৰে ভালদৰে তেখেতক বিদায় কৰিছে আৰু অহা দিনবিলাকতে তেখেতে নিজৰ গাঁওখন গাঁৱৰ যিমান ৰাইজ
নিজৰ জাতি প্ৰজাতি যিমান আছে সকলোকে ভালকে লৈ পেলানি তেখেতক চলিবৰ কাৰণে কোৱা হৈছে। গতিকে তেখেতে আগন্তুক অহা দিনবিলাকতে আমাৰ গামোৰা ছাৰে আমাৰ গাঁওখনক আৰু ভালকে উন্নতি আগবঢ়াই লৈ যাবৰ কাৰণে তেখেতে চেষ্টা কৰিব বুলি তেখেতে কৈছে। নিউজ ৰিপৰ্ট KarbiAnglongLIVE। Dolomara Bapuram Tokbia Rong Pen Diring Kacheleng PWD Tovar Ing Namason Si Pimandet Lapen PWD Office along Sakuri ki Klemdun Atung Stami Dupik Sita Pinirni Anta Bapuram Tokbi Arong Pen Diring Kacheleng Tovar Nang Chiselam Leson Si Manderlo Lason Si Lakha Inkora Trok Duar Baguri Constituency ki Parlo Diring Lapen Bapuram Tokbia Rong Tovar Kaselam Lejok Pinang Anakisung Chitong Ponanglo Lapen school students atum kidam kiwang ki mission atovar ka biderjok pinang anamun itum ningduk chipi porentilo PWD asai ke claim atum stami pinierni anta akam nang ka claim claim ate PWD office along ki claim dunde apok kachepat he phan chot ma puta matha mimelo Lapen la so chiklong pongjong si nang chilang le mate akam nang chiklem clip protangte nilitum rongara thurpak pen ka prekasai deng ponji pusi nilitum phirang ke karjur hut nang ningjedun Nilimen ke bidor tokbi nili rong ke lage program tokbi a rong a mekarlo non nilitum ladak rong isi ki thuri pak mate rong isi ki claim inang to gala lo PWD ali diring lekhe a rong pen dak program tokbi a rong an mune la so to war ka hengno sokali PWD ali kedam tang a hopta lo kopine lang bahari nang the dulo anke la so to war la share dak lo Ali do anke mune hengnu lablo lasi nili kamatha bangke non PWD atuma phan nang bunai jibon balaso atwar la punang chi bunai jibon usi nili tum hoptai sian inghong lo sita nona bang alang litum bang kabunai aphan ta bang ve thangda bang ve amasi nili tum rong atum pen chingwai lo chingwai pen nili tum la bang so atwar ka bunai phan nili tum bang lo la pen inundo nili tum phan nang kirap dun milon das po alang li nili tum han gari nang pidun lo la pen pini arni sifan jang thu ant alang lisi mune kachi thailo la arlong thok inun po sita me la department asor pen ke nili tuman thang ta kiraba velang non la non kidam tanga bank News report KarbiAnglongLIVE Hanjang Langso Sports Association Thihek Pen HSA tum kachipatir pipon lapen donor tum pen Hanjang Langso kipathua khlam along third Kalitang Lakhan Singh Rong Parlapen Karitang Sika Teron Pi Chiki Momen Pen Greater Hanjang Langso Inter Club Football Championship Surihini Rangora Pho Kedam Tang Aru Achiklo ni Phain Kora Pho Pen Chengponsi Pini Angdum Kiti Pathu Ponlo HSA Ame Phupen Kachipain Phupon ke Pathu Ame Long Alohi Sarpoman Pen DSO Relief Ronghang Kasa Chunbang Pankaj Teron Bogajan Municipal Board Chairman Sar Dilibe Bogajan Lems Chairman Sar Ed Inghi Lapen Penang ki thegiding atum chitongdun Pini Angdung Kiti ke Pathu Ponake Bormanthi Youth Club Lapen Kathalguri Prince Club atumang bongsi Pathu Ponlo Anelo porphai ki thom rachiti ma por pen chengponsi ki pathu nanata chiting group lapen lang mission anlo ki pathu ke cheng pen apor ke choka hut anke Kathalguri Prince Club atum gol ke thom na pen Bormanthi Youth Club atum gol pumni ansi ke thap unchora jo Kathalguri Prince Club atum gol si pensi chepahai ponlo runners up anong e Pankaj Teron lapen Langtuk timong atum pensi pajir ponlo lapen ke hai atum aphan DSO relief rong hang lapen pratap rong phar atum pensi pajir ponlo apor ki mehud referee Brajuti so alangli national referee mate All India Football Federation thihek pen AIFF along referee along chipamandu na pot HSA ami phu Jivan Chandra Pathak pen Karbi poho pen archo ponsi ke hok memento pajir ponsi mesen pen pachun ponlo Alang likum club lapen laswa khela league inter club league bang important league thema binida Kathalguri team champion lo non laswa team bang non la kasa indan kasa club league organize ko hatak lakum tak sojojan kan seven participate din sila bang important la kasa league group delo khala kasa long mama champion la bang all as club league long pakudi laswa khela bang important la si binida chune league antung bang la pula la champion tum ban
mu kasa club league organize jate thoidun pami nang ko athema hala kasa long champion tumute all assam club league long na all assam champion lote lage national live division ro tamil atum participate dun Bukajan penanantirang KarbiAnglongLIVE. Signify Krip player ni Lakha Sirkep Amring MSC constituency alo Dikreng Rangke Rongpi Memorial ME School a Hemalong WKDMESTA committee along ki duatum anaphan simi ke dengame ingnipon Bangso melong Sado Asom Karmachari Parisar ame phulapen All Assam ME School Teachers Association ame phu Dipen Sarma pensi semi dengpondo Bangsolong WKDMESTA Akimi ame phu bor singing leng Kongchun Bang Sundargiri lapen bang ko raphotum semi dengpondo Sado Assam Karmachari Parishad ame phu Dipen Sarma All Assam ME School Teachers Association Akongchun Bang Atul Chandra Das lapen Mephu Karbi Language Teachers Association pen Dhon Singh Bela pen ke ongdung atum chitong dunsi RD Chipidun West Karbi Anglong District ME Teacher Association laso Kimia Committee semeke de lasi pini laso semeke deng pen bangke niltum West Karbi Anglong District ME Teacher Association taisi registered association lo under All Assam ME Teacher Association lasi niltum ME Teacher Association along ke duan West Karbi Anglong kaddo kawe ke duan teachers Karbi language teacher pen cenglok la pen forward la kaddo ko cenglong same teachers la school along tima ke sung ka siksak la pen ili tuma phan authorities atum yaha ke bangke pensioner atum phanon mate salaria phanon kapre ladak teachers atum phan kapasik saglu department ha asi lahai tum kacedan je phan pulote tum unity dunai aso unity dunan pulote tum institution nang kok aso institution ingtangti pulote lahai kisuman homoisa ka directly ke government phan palinu through institution municipal nei la suppose tum West Karbi Anglong ME Teacher Association la chingrum nai pulo la chingrum pen itum 25 May 2025 bakri phang jalong conference dolo hodo homodhangaji শিক্ষক সংস্থাৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ জিলা সংগঠন পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলা মধ্যংগাজী শিক্ষক সংস্থা যোৱা মাহত তেখেতসকলে দ্বিবাৰ্ষিক অধিৱেশন সম্পন্ন কৰিছে এখন নতুন সমিতি গঠন কৰিছিল আমি বিশেষ কিবা অসুবিধাত আমি কেন্দ্ৰীয় সমিতি তাত আহিব পৰা নাছিলোঁ তো আজি তেখেতসকলে আমাক আমন্ত্ৰণ কৰিছিল আৰু সেই মৰ্মে আজি এটা পবিত্ৰ অনুষ্ঠান তেখেতসকলৰ শপত গ্ৰহণ ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হৈ গ'ল আৰু খুব সুন্দৰ শৃংখলাবদ্ধভাৱে জিলাখনৰ সম্ভৱ শিক্ষকখিনি আহি ইয়াত সংযোগ হৈছে আৰু ইয়াত বিভিন্ন বিষয় আলোচনা হ'ল শিক্ষকৰ বিভিন্ন বিষয় জড়িত বা অন্য কৰ্মচাৰী জড়িত বিষয় ইয়াত আলোচনা বিলোচনা হৈছে আমি খুব সুখ পাইছোঁ ইয়াত আহি আৰু এনে সাধাৰণতে আমি কাৰ্বি আংলঙে পাহাৰীয়া জিলাখনত আমি আহি খুব আনন্দ পাওঁ আগৰ পৰা আহি Khironi pen mohanteron KarbiAnglongLIVE Lakhain ko ratrok Duarbaguri MSC constituency ke parlo dolamara angkang men phangcho ronglong kidu atur sisu niketan a school a hemalong kaziranga sangkul angkang apharman pini chess competition jaime ke paman po Bangso jaime kalong kachipati duna tum lage kaziranga niketan bukaghat niketan rajabari niketan kamargaon niketan alami niketan kachupathar niketan lapen dolamara niketan atum henlo lapen bangso kachipati long pangrumpet bang hokebra trok students atum chipati dun lapen dolamara niketa pen sarthong phangchu class 8 mate indeng ner ke lapen jirsong tokbi indeng ner ke patum aphansi select ponlo lapen ki hai tum aphan jorhat long kachipati dun long je phanta varsai long dun lo lancho takalisi along stami kachipati dun pen haidun bom pute national level anta kipali dunjia phanta kachisik do pusi nang thandun la soja megalong aluhia tumpen atur sisu niketan a managing director hun phangcho principal probin gorung sports in charge umakanta upadhyay sangkul pramukh ranjan rakhua bukaghat niketan principal deepak goswami laben pinangan ke thekiding tumche tongdunsi jaimek mission pen pachunpon Tum aplang ke jurhat hongkul lu along sido sinona bang ke ni tum jurhat long bang bibhak pen nona kimi hongkul ni tum kajirawa hongkul andar sinon bang ni tum laso atur siso nikiton ni tum non dakchari ponbom lasi langso
Niketon la Hongkong landar bang de pi bang pini ni tum da ke cheng siang deng sila so chess ke patua mande chess competition program pini tum da ke deng pon খেল পৰিষদৰ দবা খেলৰ মই এতিয়া বৰ্তমান সংযোজকৰ দায়িত্বত আছো কোঅৰ্ডিনেটৰ আৰু মোৰ বিদ্যালয় হ'ল ৰজাবাৰী শংকৰদেৱ শিশু নিকেতন আৰু এই বিদ্যালয় আমাৰ বিদ্যালয়খন 2097 চনৰ 3 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে অনুষ্ঠিত হৈছে তেতিয়াৰ পৰাই মই বিদ্যাভাৰতীৰ লগত জড়িত হৈ আছো নিউজ ৰিপৰ্ট KarbiAnglongLIVE Você que chegou no pai cricket home pen que chengpon jir song song di pholong first di Phu literature festival surihni rang korapo ni pai kripli ani dini ke chok break jam ka chepati la pen ka chethan chimu majai mek pensi chunno ke chengsiani men ka chethap la pen parman bangphu bang phiatum ki thik tanga di malong nang ki pali pejias phansi bangso ke chengsi di Phu lamet rongaji chengpon lo Lapen ni pai kripli ni ke chokarni KarbiAnglong Thomas Council CM pena jo ki do ana jai mek impu pidun si jai mek chengpondo labang su kangpu jai mek long GLF BDSR KarbiAnglong Thomas Council EM Surjo rong phar pen mai chari ponsi KarbiAnglong Thomas Council CM Dr. Kilram rong hangal deng pen jai mek impu pilo La Sophie Anerlo Chitima Porpen National Writers Meets Ajay Mek Pedusi Tribal Voice in Indian Literature Puat Happy and Pensi Chinki Chithana Jaimek Padulo La So Mailong Dr. Jamuna Bini Penchari Ponsi Lamthe Jaibang Uttara Chakma Tripura Dr. Priya Kerala Hangmiji Hanse Assam Dr. Hiramina Rajasthan Pen Dr. Kamal Kumar Tanti Assam Tum Pensi Athipi Ken Pen Lamthe Chipachoy Pono La Sophie Porphai Sirachi Tema Porpen Puthot KarbiAnglong Women's Writer Meet Pedosi Karon Hansipi BDSR GLF Pen Chari Ponsi Contribution of KarbiAnglong Women Towards Literature Pothepi Pen Chinki Chithan Pedu Thulu La Solong Lamthe Jaibang Pi Manju Teron Pi Manju Hazarika Gita Hansipi Lapen Dr. Kadombini Terang Piatum Pensi Lamthe Jaipono Laso di Phu lamet rongaje long pinangan school open higher secondary ke charli bom asomartum aphantami hirjir kijir kachipati tami pidulu labang solong pinangan KarbiAnglong pen ang tam tokbang hirbang atum tami kachopha tengpen nang chitong tunsi kadukawe bang surihini an ar chitong pon puta onteron chunbang jambini literary foundation pen pachini lapen first di Phu lamet rongaje mate ke cheng sia phong ki pachun pondong lake KarbiAnglong Thomas Council akira pensi pichun ponong loputa kachuru pon pedo di Phu lamet rongaje mate di Phu literature festival pini ke nini ke choiklo ni thoma farmers ni tum ke denglo labang so chiklo ni phai kreke thom krepli la pen krepho patumi bangene to ma hina hin manal hi ke wang la pen dak pha pangjang ke pha penam school college lo chale ari soi janman ke pha do apose patumi ke deng amai polo pini bangene tum jaime ke chenglo jaime ke chengani badam ni tum jaime ke ingpuelo na somai long man ke do KarbiAnglong Autonomous Council a CM Dr. Tuliram Rohang sar se na chetong do niglo la penalang le input e kanglo labang so phini tum ongdung ajai mek padolo News Report KarbiAnglongLIVE Lakhain ko Rasi Borjan MEC constituency ke parlo longing ti kathar arong along solar project ki huri sai aputhak Karbi rong saramei mate khra atumpen chithan chimum derapi klarda kalam raraphan phirang kya mai pen pachini pong Sonsi solar project affected areas arong sar do an parta Karbi rong sarami central committee tumpen adimaklong an humri damsi chithan chimum majai mek dodet penapi phirang kya mai kang ni pong Sonsi alang li tumpen kaning je pona tengke haladak ke dorar tumpen ke chedon dunde puke thangna ralamta avilo sitame komani inut banghine tum mithang jungjungale mate politically aphanchot ke ladak nanghuri dun sai nang nilopusi pachini pon
Athe ground zero ke solar project affected area mate local tumsi chini chot angtan penatum half knowledge chot ke nanghui dun sai pen nang pasik sak dun verwi de japhan pachini pon jongsi noni prang ke wang chilang along pasik sak dun bom lang puliputang te sai jogje karbi rong sarami tum penta ka prek sain deng ponang kok pupusi bangso chatai long pen pachini pon thike lalo jela dakido arara tum tame misen be et pen muki wang jilang sitame thang aleng hian patang te munit hian ang bong tame thang akisung ki boy awet deje phan alang tung ke matha pen dak le tum ke solar ke bipon wekpu uselang tum larong inkora ke thom arat ke pini alang tum ridak nang chipidulon le tum hanta la pela sobuthak asong asor tum tame unan ke nang chirap nang chitu dun tha pu alang le tum tame ni tum phan lam nang chuding ridut adak rong gore thomarat mate rong sar to men thangna ta lama velo da ka solar project ki biji po thak bangke lapen ko mani racharia song tum ladak kapasik sak dun ji pu bangke lage chok che da ji ladak rong rat akisung mate ake boy aputhak alam bangke la ke arlu si chithan unelo la hai puthak alam bangke la si pini rong gore thoksi arara kisung ake jok je phan bangke ka pre ka to velo la solar project ki biji apu thakan cholo la sinili tum sedang kumdi phanang hang lo nili tum pini inquiry lo pini long lo la si labangso solar project bangke pini le bivek je phansili tum channel committee karbi rong sara me hen penta nili tum don don sangti dipen project terang KarbiAnglongLIVE nang te pinia da birta ke lapan sing kang ton poniklo kartong